I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o jednom softveru koji se zove Local Send. Dostupan je za Windows, Mac i Linux operativne sisteme. Pomoću njega možete da delite svoju Wi-Fi mrežu u blizini sa svima, kao i sve što želite možete deliti u blizini. Potrebno je samo da ste priključeni vi i korisnik na Wi-Fi mrežu i korisnik kome delite, samo on ima pristup onome što ste podelili, osim toga niko, tako da eto, možete ga preuzeti preko blind-help.net sajta, imate i krekovane dokumenta, a imate i linkove. Windows ima za x64, tako da ne morate da se brinete. To bi bilo to iz ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. To da veliki pozdrav i naravno, ćao!